Kaya't kung ay pakita ka na kayo, kaya't ito'y John chapter 15, beginning verse 7, about the jay, panagbalin tayo nga fruitful. The fruitful believer, denggan ni Apo Diyos. May ayo ni Apo Diyos, ti prayer, tinabunga nga believer. Amen? So, di may nga desirean tayo, nagbalin tayo nga fruitful, na bunga. Amen? So, adan kada tayo dyan life ni Jesus. Or ni Jesus nga mismo, iso ti life tayo. Ni Jesus nga mismo, ti biyag tayo. So, amin nga biyag na, iso jay, aday dya unag tayo. Pero, dadjay nga Jesus, kailangan nga rumwar jay fruit na kada tayo. Ni Jesus nga life tayo, rumwar jay fruit. Ag-produce ti fruit kada tayo. Han nga umdas, tadi ko lang nga Jesus is my life. Mayat dadjay. Pero dadjay ko nga Jesus is my life, kailangan nga dadjay nga Jesus, agbungakin ka. Hallelujah. Okay, basahan tayo di verse 7 and verse 8. Sige. But if you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. Okay. Verse 8. When you produce much fruit, you are my true disciples. Okay. This brings great glory to my Father. Makita yung amin, nga ito'y when you produce much fruit. Amen. Di agreement ka ni Jesus, di agbunga. Amen. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. So nga, jay fruit, iti mang iyag wano mang ited, iti pakaidaydayawan ti Ama. Pakaigloryaan na, pakaitanu ka na, jay fruit. Amen. Isungahan nga umdas, na jay bagbaga tayo nga, Jesus is my life. Nga saan nga agpo-produce ti fruit in our character. Tati pag-produsan ni Jesus, of course, in our spirit. Pero rumwar ijay soul and body. Rumwar ijay action. Rumwar ijay panagsao. Rumwar ijay panagpanunot. Ulita ka, ti pagbungan ni Jesus in our spirit. Pero, rumwar na ijay soul, ijay mind, will and emotion tayo. Rumwar ijay action, aramid, panagsasao. Amen. Iso nga ijay nga makitam ti change. Ti life mo nag-produce ni Jesus. Ti much fruit can ka. Kati jay nga mai-glorify ni Father God. Kat no mai-glorify ni Father God, jay biyag mo, na jay prayer mo, makayayo ka ni Apo Diyos. Amen. Sa jay agpipray, na bunga. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Papanto yung verse 16. John 15,
verse 16. You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Yan. So makita yu jay, nga no ag-produce ka ti lasting fruit. Jay bungam, ket agpaot wenno mataginayon, anya ti mangyari. Amen. Na the last part. So that the Father will give you whatever you ask for using my name. Kuna ni Jesus. So makita yu udjay, nga no ag-produce tayo, iti fruit, ket ti fruit tayo ket ag-remain. Amen. Denggana na tayo. Denggana di kararag tayo. So connected mat kayam na yan. Fruit. Hallelujah. Iso nga di fruit tayo, nga i-produce ni Jesus nga mangi-glorify ka ni Father God, at dati aramida na da jay ijay prayer life. Iso nga de kararag mo acceptable kay Father God. Makaiayo. Iso nga di desirean tayo ditoy, jagbalin tayo nga fruitful. Ijay life of Christ. Or kay Jesus as our life. Sakbay nang isurok, kasano tayo nga agbalin nga fruitful, okay. Mapantayo pa itinaduma nga verse. No mapantayo mat, iti Philippians 1:11. Okay. Makita tayo mat ito'y. Philippians 1 verse 11. Basa. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Oh, makita yo. May you always be filled with the fruit of your salvation. Mapno kayo kuma, itibunga, di pa nakaisalakan, the righteous character. Sino ito may produce? Produce in your life by Jesus Christ. Awan di mangi produce ti fruit no hanga ni Jesus. Wana ta isuna jay puon sika jay sanga. Awan di makaproduce ijay sanga ti fruit malaksid jay puon. Ket ni Jesus yay. Isu nga produce by your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Hallelujah. Permi nga may tanok ni Father God ijay fruit. Kat no may tanok, di ko nakmakay ayo, di prayer da jay nga tao. Hallelujah. So, mapantayon, kasano ti kasata yung agbalin nga fruitful? Kasano ti kasan ti believer nga agbalin nga fruitful? Ito kat fruit of your salvation. Amen? Ni Jesus, di may produce. Okay. Kanyak,
Sakbang aited ko di verses, kanyak, itilaang number 1, ngay naramid ko rito'y, ket to know Christ. Iti ikastak, tinisisyonak to know Him more in my life. Magkaroon ka knowledge ti kinasasino ni Jesus nga life mo nga dan ija uneg. Han nga to know Him nga day heaven, to know Him nga dan ijay uneg mo. Sabali gamin de kunam nga pamum ni Jesus, pero ni Jesus a day heaven. Kailangan nga mamum ni Jesus nga nagbabalayken ka. Tapno, makitam, nga dadyay nga kinasasinuna, adda ijay uneg mo. Iso ti life mo ijay uneg. Iso nga decide to know Jesus in your life. Amen. Ijay uneg. So the meditation ko, oh Father, Lord Jesus, by your Spirit, you are within me. Within me. You are God within me. You are Creator within me. You are Amin. Amin nga kinasasinuna. I-meditate ko day. Si Kadya da kanyak. Miracle working God. Amen. Blessing nga Diyos. Very rich God. Kasi amin. Amen. Humble and lowly in heart. Joy. Peace. God of patience. Kakasay. Adhakan dito'y unag ko. And then the Holy Spirit, timang i-impart, ija spirit mo te reality na rin. Gana renew na your mind and your action. Hallelujah. Okay, the same, ora na kita'y healing, na desisirehan tayo, kailangan nyo na kito'y. Because kitaan nyo, no, minsan, nagiti elder tayo, so ti matamtamaan. Da ijay core. Why? Pahingakas jay. The devil, kayat na nga, istapen, dagijay, tumakder. Amen. Adun tinaudi ngamin, baga-baga, naudi tinaduma, tasadan tula, ag-meditate, no adada ni jay situation, nga, delikado. Ibaga-baga, nasalun at kabaylaang, mayat ti situation mo, agbungakan. Tano umay dagijay, adan jay bungam nga isanggam. Adan jay patience, endurance, faith, power. Hallelujah. Ibaga-baga ka dagijay, tidak duma, patay-patay da nga, tamayat situation da. Ng pagamam, may pisok na yung situation, nga kailangan dan nagdiminsay kuma sada agtarimaan na udidan. Adapay ti matuluyan mo kasi. Taawan amuna ije word. Amoyo ti kuam, my people perish
for lack of knowledge. Hosea 4:6. Anya nga knowledge da jay? Lack of knowledge about God. Okay? So, number 1, nga desire nyo, desisyonan nyo, sa sarili nyo, sit your time to know Him, the Father, the Son, the Holy Ghost, and the gospel in your life. Amuan nyo ti Diyos, ni Jesus, the Holy Spirit, jay gospel, ije unag. Desisyonan nyo day. Tanuhan nyo desisyonan, ano tagpapapray? And nagsalsudak, Pastor, ikararag mo man, pumigsa ti pamatik. Okay. Pero amok nga pumigsa lang ti pamatim, no magkaroon ka tin knowledge kani Jesus. So ati kararag ko, Lord, lukatam ti matana na ito. Tamaam-amuda ka. Ngamuray man ni bagak na ito, isaronok, tapno ikanda ka ti time. Saan mo't nga kailihan ka kat, kunanak namamunan ni Jesus. Ti ko na kailangan nga itid mo ti time mo, nga sukimat, wano meditate, pray, dengeg, ti message. Haan nga automatic ti jay, nga nagtutugaw ka nga, haan mapanpansinan, wano, awan decision mo to know Him, ket bigla na lang nga namamom ti Diyos. Siya nga pastoryo, daka ka na yun, nga mid-meditate. Pero birukak ti kinadjus ti Diyos in my life. Ijay dak nga isursurwan. Kat numagnaak kas marigan, dyan nagnangnaak kas marigan, nagito'y pain, sickness, nagito'y pagkakasapulan, ijay ko nga i-apply. Because ijay nga ma-exercise dajay panakaamok kanyan. Ijay nga ma-exercise ko dajay faith ko kini Apo Diyos. Han nga dajay no adati problema kat apay nga inmay. Sang kaibagak tinapigsa ti pamati na ado ti pinarmot na. No awantin in maikit ka nga nung usaram ijay life ni Jesus nga linmaban mo ng conquer kadagijay powerless ka. So nga dinaduma madida dajay. Madida dajay umay nga trials. Pero impossible for you to become fruitful without those trials. Sarumwar dajay genuine nga fruit no mapadas. Amen. Hallelujah. Isunga na kayo nga umay dito'y decide to know Jesus more and more. Okay, mapantayo dyan. 1 Corinthians 2 verse 2. Kita nyo ni Paul nga may sa nga mabigbig nga powerful nga believer. Preacher. Na ito ti decision na ti sarili na. Basa. I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. Oh. For I decided. Amen. I decided, tinaduma, I determined not to know anything
among you, save Jesus Christ, in Him crucified. So makita yun dyan, nga ni Jesus, ti kayat nga mamuhan, in Him crucified, with the gospel. Ti panaka-crucify na. Ti kayat nga amuhan, panaka-crucify ni Jesus, kin ni Jesus nga mismo. So desirean nyo rehay. Decide. Alaga desire. Decide. Kailangan adati time nga busbusan nyo ditoy. An nga panay ubla-ubla. Da kayo matabayang people, pakan silpo-silpo ng gayayayam. Usaran nyo sa cellphone nyo, magbasa ti gospel. Amen. Desisyonan nyo. Ta kailangan adati time nga busbusam ti panangamum kini Jesus. Hallelujah. Isu nga dito'y iti ikastan tinabunga. You need to know Him more and more. Kasano pa nga mo? In your spirit. So nga the more nga desisyonak wano i-apply ko na ito'y, the more nga mamamamok ni Jesus in my life. So that jay di itad kanyak the strength to fight the good fight of faith. Ta iti isang sanggak di panakaamok no sino ni Jesus. Next nga verse, 2 Corinthians 3:18. Basa. So all of us who have that faith receive and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. So makita yo, ti Dios laeng or ni Jesus by His Spirit, ti mga ramid kada tayo more and more nga kas kanyana. Hallelujah. Isung anuhan mo nga mamuan, kasano ay makitam jay glory na. Kasano nga ag-change ka. Iti isumat lang nga langa. Kung isumat lang nga dayag. The image and likeness of God. Isung anuhan mo nga mamam mo, saan mo makita jay glory? Na abungan da jay pusom. Na abungan da jay knowledge mo. Tati makakita jay glory, jay na ikat ti abung na. Amen. Naglawag kanyana ni Jesus. Hallelujah. So nga dito'y tayo nga agbalin nga fruitful. Praise the Lord. 2 Peter chapter 3 verse 18. Anyay sursuro kada kayo, sano ka agbalin nga fruitful? Decide to know Him. To know the Father, the Son, the Holy Ghost, and the Gospel. Hallelujah. Sige. You must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to Him, both now and forever. Kita nyo, brother, you must grow in the grace and knowledge, panakaamo of our Lord and Savior
Jesus Christ. No, agro ka di pa nakamog ni Jesus, jay kag balin nga fruitful. Tadya maawatam kini Jesus, maawatam nga dajay ti life mo. Tani Jesus nga ti life mo. So no maamamum ni Jesus, maamamum jay biyag mo. Ket no maamamum jay biyag mo, iso ti may aksyon mo. Hallelujah. Jay righteousness langen, ya. Jesus is righteous. Kung ako namin jay, He is my life. Righteous ni Jesus within me. Ada in my spirit, and my soul, and my body. You are my righteousness. Kung ako nam lang ijay. And sayo ikaradag din ba, nga ti prayer, ti ikaradag mo, dyan workout ni Jesus. Tauray in workout na, kailangan nga ikararag tapno materialize. Iba na isurok na dyan na balabas? Isungat ni maysa nga usar ti prayer, pang ikararag kadagiti in workout ni Jesus tapno materialize. Pakita ka di verses na dyan kada kayo. Pinapalabas. So, mas pangarigan, in workout ni Jesus, kadatayon, dajay healing man na, nalpasnan nga binayadan ti lunod ti lintag, lunod ti sakit. Tay di binayadan na ti basol, ken patay, iti lintag, package deal liyay. Binayadanan amin nga penalty ti law for us. Package deal. Okay? Ngamhaan mo nga mag-grasp. Haan mo nga makomprehend. So nga, narigat mo nga ma-accept. Dadjay nga truth. Uray accept mo, nagrigat latay di unag. Uray bagabagam, nakasurat, nalpas, inarami din ni Jesus, adan kanyak ti health. Idiyan latamain mo, wala nga madamang sakit. Salon at kin sakit. Aglablaban na ijay soul mo. So in bagat, nga ti aramitan tayo ijay, pray. Lord, I believe. Binayadan ni Jesus, amin nga lunod tilintag for my body. Amin nga saksakit, curse of the law, inalan amin ni Jesus ijay cross for me. So I pray, reveal this to me. Iparang mo, jay salon at ko, nga naawat ko kini Jesus. That's prayer. Amen. So now, iti may sa nga kurang na diyay, daytoy knowledge mo kini Jesus. Nga idi pinayada na amin dagijay, sinumrak ken ka. Katinsarak na jay brand new life. Iso nga kailangan ti maawatam, Lord, i-reveal mo man sarili mo. Kaya't ka mamamo ito'y biyag ko as my help. Hallelujah. Sino ka ba kanyak? Sino ka ba dito'y lasag ko? Sino ka ba? Uray na isuro-suro. We are His flesh and bones. Datayo ti lasag kintulang ni Jesus nga magmag na dito'y earth. Because His Spirit is within us, that tayo ti pa nakabagina, so we are His flesh and bones. Katawan sakit ni Jesus. Amen. Pero dadjay nga truth, kailangan nga umunag. Kailangan mamamum ni Jesus nga kinbagikin ka.
Kailangan nga makitam diyay. Makitam diyay righteousness mo, holiness mo in Christ. Diyay ayat, compassion, joy and peace. Uray peace. Uray baga-baga tayo peace. Talna. Kapya. Duwati kaya sa one peace. Kapya. So nakikapya tayo ni Diyos. Handa tayo nga kaungungat. We have now peace with the Father through Jesus. Jay peace mo't nga talna, His peace is within us. Because peace, jay peace, kung na naman isuti ibatik ka na kayo. Not the peace of this world. My peace I give unto you. Ngam nagrigat nga maawatan ti peace. So nga maamuom ni Jesus as your peace. Takitaan nyo na da problema, matalimu daw kay ti kapapanunot. Umay ti struggle. Karkaro ano, kasi sakit nga ni kan matay kasi. Ano ata ti pamanag? Inakatagpatsikap, wanuhan. Sino nga tati? Nga tati tumarak. Nga tati, wala nga si saun mo't ni Apo Diyos. Kunana, ay, saun ni Apo Diyos. Maramdaman mo, ay, para kata. Di ba? Napanasan niyo kasi. Inka na lang, patik up, tamo lumalpas. Saka ituloy tag-meditate. There is fear. Amin nga. Saan nga naibatay? Ijay faith, kat doubt. Hallelujah. Kagpatik up. Tuno na amuamon, sige, sa kagsubliman ng yung word. Pero ti problema lang ijay. Kanya ka. Ti problema dyan, no, baga na kastoy, ti symptoms, delikado na ita. Kastoy. Nagrigat ka man na maka-overcome. So nagadutihan nga bawat, anya nga nga ron di kasana day. But if, no agru kalatakin ni Jesus, lampasana day ay. Umay jay peace. Go in peace. And be made whole. Apa nga tayo maagasan mo, minsan, there is no peace. Struggle ti adda. Ang kamaagasan ni jay struggle. Maagasan kay jay peace. Kaasam? So, no, agbungbunga jay peace, sa kagkararag, may ayo ti Diyos. Adan kalata ti joy and peace. Dagita ti papapanan tayo pa lang. Dagita ti fruit na kailangan rumwar. Sursurok ta siya kapastoryo. Nagdaldalanak dagita. Sukas la dito'y pasama kanyak di past months. Ayaw, alak agpakada nga talagan. Hanmat nga na day amok nga matayak nga kaslak agpakada ti sikurkon. Nabanug akon. Nga mumedi-meditate. Nabanug akon iti situation. Ngamlapigsak mo't. Anak mo't nga daday kaslamapan. Ngam nabanugak lang. Agpanupanunot. So nga kasla ko nak kada misis. Awan ti mabalin. Kita nyo ta awan ti dagak ijay laon yun ta iawidak ijay kwa. Kasla ibagak niya eh. Iawidak ijay landad. Ta yung dak ikabil jay anti batu nga day.
Ura kay pasiro kayo kanya kaya uston. Kung nakichay ko ma. Ngam, ay, ulay ka nga talaga. Amen? Kunak-kunak na tayo dyan. Adayupay. Kasjay, nga mintuno, mabannog ka. So, kaagasan, no kasi te struggle that is not peace and joy. So, your fruit, hanpay nga naluom. Naata pa lang. Naganos pa lang. Amo yung matibunga nga, agrugi nga, busel. Santo mapurma. Santo matangkanan. Santo maluom. Diyay mo nga mapuros. So nga, mabaling agbungbunga tayo nga, baka naganos pa lang. Tinaibagay jay, your fruit should remain. Hallelujah. So, we need to decide to know Jesus kaya na jay gospel. Makita ka kayo Hosea 4:6. Pantayo dyan. Old Covenant or old books. Hosea 4:6. Okay, decide to know Jesus. Amin day kinasasinuna tayo surat tate ag-produce. His peace, His joy, His power, His authority, His rich, His blessing, His health, His life, His love, His compassion, compassionate. Amen. Amin na giday, adupay, tiyang ko ang mawangbanggit, ang kinadiyos ni Diyos. Nagiday amin nga kinadiyos na. I-absorb mo amin day. Okay. Basa. My people are being destroyed because they don't know me. Since you priests refuse to know me, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget the text of your children. The first, kung na my people are being destroyed because they don't know me. My people hana nga inbaga nga dagijay, unbeliever, ti ma-destroy. My people. Ti tattaok madadaal da, tadidak am mo. Nuhan mo nga ba mo ti Diyos, oray people of God ka, ay datayo, oray men and women of God ka, ma-destroy ka pa lang. Because ti ayan iti power, ti knowledge mo kanya na. Hallelujah. So nga kanyak ti decision ko in my life, nga may isa, to know Him more and more. Kaya't kung agbunga iso na kanyak. Amen. Da kayo ngay. Ikanyo gamin di time. No, dan negosyo yung halang nga negosyo. Papanunutin nyo sayo. Agpakararag lang nga. Tadumakelak ti spiritual. Never oray manu ti fasting ko. Nga mangikararag ka na kayo nga agro kayo. No da kayo matkat, awan ti time you, nga itugawan nyo, nga mang-amo kanya po Diyos. Awan ti time you pa yung agdengag ti mensahe, kapaulit-ulit nga denggan nyo nagdi mensahe about Him.
Awan ni kasana di, sayang lang ti ayunar ko. You see? So nga ti ayunar ko na lang, tapno ikan nakati time. Ang adajay, tapno, mamamuda ka. Han kan mo nga ron nga, never nga mamamum ti Diyos, na one time mo, kanya na. Kailangan at the time mo to fellowship with Him, at the time mo to listen, at the time mo to read His Word, at the time mo to pray, at the time mo to meditate. Kaya aldaw yung amin, kasparigan 24 hours kayo ti business, itedyo jay 8 hours kinaya po Diyos. Hallelujah. Yeah. Hanyong ited amin dyan negosyo, ti orasyo. Saka palang agbubuya, ti TV. Awanan. Facebook pa lang. Reply ka pa lang nga reply ti awan si Serbina. Ay, kailangan maikorrektar ka tayo diyan. That's not the life of Christ. Panasam ka din nung Jesus nga daging ka agpis-Facebook nga tatawa aramida na. Tadya gamin timang correct nung ni Jesus nga da kanya Facebook nga tatiam mo na. And never. Nung ni Jesus nga da kanya negosyo nga tatiam mo na. No. Kasi gamin nga hanga Jesus is my life. Jesus is my life. Kuna-kunayo lang kat, hanyo nga mo, anya till life of Christ. Noon ni Jesus nga da kanyak, jay kan kanunang nga tati, birbiru ko na kang kanayon. No! Ni Jesus nga da kanyak, agay ay ayam nga ta. No! Kasi yati Christ's life. Ni Jesus nga da kanyak, hangatang agkarkararag, ay sus nagarkaro. Kumarakararag ni Jesus. Kasi gamit tapno agbunga di managkararag na room working ka di managkararag. That's the fruit of Jesus Christ. So nga kanya kasyay, nung na Jesus nga tangada kanyak, kunak-kunak, takaspargan dito yung ministry, yung aming son, no dati dagiti minister nga kaya po ang kabagbagan no kat ay gure man taong may dagiti taong takman ta marwam ito no sin mangput da kaya tada kayo kamsat kapi ne ayan na nga di ungot ko ngay bagat ka sumangput dito ta taong takman nirumwar na dyan life of Christ, sige, mangan kayo. Mangan tayo. Enjoy. Ni apa iso ko na da misis, kunak man noong taong tam di ay. Uwan nga rod. Salamat. Tahangan ni rumwar na dyan na intawan, dyan life ni Jesus. Amen. So, na my people are being destroyed because they don't know me. So nga rod, tapnuhan ka ma-destroy, you need to know Him. Amen. So, that's number 1. Decide to know Him. Number 2, meditate. Di kinadjus na. I-meditate yun, di kinadjus na nga maamuan nyo. Meditate, He is righteous. God within me. And His righteousness is my righteousness. Kuna mi jay. I-meditate yun, di kinadjus na ija unagyo. Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Ti fruitful nga Kristiyano, jag meditate day and night. Ije old covenant, kanang way bagbaga,
law ti meditate ta. But kada tayo, meditate the gospel. Meditate who Jesus is. Hallelujah. Sige basa. Verse 1, gana verse 3. Oh, rejoice those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. Okay. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Okay, danyo ti pagragsakan na, ijay law of the Lord. Law of the Lord ta, Old Covenant ito eh. Pero ti pagragsakan tayo is to meditate who God is, who Jesus is, who the Holy Ghost is, the gospel. Ito yung New Covenant. Amen. Okay. Meditate on it day and night. So nga nga kunak, siyak day pastor, nga hanak ka mahilig ti paspasyar. Hanak ka mahilig ti kapi-kapi di tarwar. Nga pan nagbirbirok ti kakapik nga papastor no minsan. Why? Saysayangak ti aldaw ti meditation ko. So nga tinado nga papastor, hanak maawatan. Kung nade pa ni Pastor Romy nga hanga makibarkada. Kamkitaan nyo na pantayo di kabakab. Ano ti papastor dyan, nag-sharing da. It's okay. Amen? Awan mariknada nga division. Because I love them. Pero hanga di jay, madamdama, da kay jay Starbucks, madamdama, da kay jay, halang nga basta Jollibee, da kay jay 5-star hotel, da kay jay nga. Kakasya pa tinaduma di. Amen. Karkaro agpa-prosper ti ministry. Adan ti pagkapim. Kaya mo ti 1,000 iti maysa nga baso nga basi-basit. So now, karkaro dumakkel di ministry. Kailangan hantayo na ta pumanaw iti life of Christ. Tadagijay ado tinang rugi, nga nang rugi dati basit, titinmakkel in mind the organizational pride. Di kwa mawasak di may manan ministry, nagrugida nga good, nag-enda nga bad. Ano ti kasjay? So timang maintain kada tayo jay is the life. Our life ni Jesus by His fruit. Amen. Hallelujah. Idihi. Pamanan daman sinmangpat nga news. Kunan man dyan may isang pastor. And may, apay na may meet mo lagi dyan ang papastor. Buwan mat. Mamamok lagi dyan. Kunan nga dyan may sapiman nga agreklamo. Apay nga agreklamo. Pinayaban na kano din na minsan. Chay kadwa tayo dito kwa. May isang adanti ministry. Kat idi napan kanukat. Susimat kano tilugan day. Kasya-kasya da kano day lamisan. Tinatinag da kano. Sada kano, kita antaman tisusin tilugan mo. Magsipakita da kano tisusin tilugan mo. Tuyo tamat laang uno. Kaya po na disma-dismaya kano dyan ininbitar na. Kami lang ga magpipinasikit tisusi tilugan. Tabinmak nang dan. Panay Hilux, Fortuner, tilugan na pinasikatan tisusi. So kung kunan ay apo na gitya kakadwa. So, apay nga kasya fruit? Because narigat masungbatan na gijay no hamo nga mura ito.
Ngamnuhan mo nga mo, ti paggarup mo, mayat. Ngamnuhan mo nagitoy, that's not the life of Christ. Pasalamat ka, no inikanda ka, ti kakasay nga lugan, ngamhangapan ka sa kasay jay susi. No ni Jesus nga tanga daking ka, ikasjay na nga ta, 0%. Kakasjay lang de, sungot imang chichek, no ni Jesus nga tanga da ka niya. So, kailangan nga umayti fruit, nga umaylata di humility. Amen. Okay, verse 3 na. They are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their lives never wither, and they prosper everywhere. Oh. Sino tagbunga ti chimpuna? Chay manag-meditate. Iso nga dyan naawatan nyo, He is peace. Meditate that word. Or meditate the jay nga peace of Christ. Tapno ag-produce the Holy Spirit. Ijay life of Christ. Ijay unag. Agbunga ti chimpuna dyan manag-meditate. So no decide them to know Jesus, then meditate who Jesus is. So nga lagi din na amuan nyo, Jesus is my life, Jesus is my health. Ti kurang na palang ijay, you need to meditate na ni Jesus, He is your health. He is your humility. Hallelujah. Once nga rumwar dagitoy, agkararag ka kani Apo Diyos, makayayo ti prayer mo. Kasi jay faith mo kani Kristo, agbungbunga. Righteous character, kanda dumapay nga fruit. So meditate. Sino tinagbunga? Diya agmid-meditate. Handa pa'y nga malaylay. Ag-prosper da pa'y ti amin nga aramidan da. Katlo ag-meditate ka, niya ti kasan ag-meditate, diya ag-meditate nga i-welcome mo iday sarilim, diya kinadyos na. Hanggang ag-meditate lang nga, awan ti welcome mo king ka. Awan ti absorb mo. Tadat ag-meditate nga, agpo-problema. Adat ag-meditate na sa dinot pag-utangan na. Adat ag-meditate, iti sakit tinakam na. Isungahan nga guarantee, di ag-meditate, adat meditation nga positive. Oh. Di-meditate mo, the word of the gospel, and absorb it. Welcome it. Nga na makomprehend mo. Kat no makomprehend mo, mag-grasp mo, by the leading or revelation of the Holy Ghost, continue. Amo ko na nga uston. Because, ti ababuto na dayay, jay level ni Apo Diyos. Dakkel unay, nangato, nalawa, kinatidog. Sungahan ka maminggan, dati nagrema, dati na-i-reveal nga basit, tuloy, taadupay. Amen? Yes. Tapno kaya na, ito'y dadakkel nga situation. Kat ijay kamat nga may pumpromote. Habang dumakdakkel ni Jesus ken ka, ito'y knowledge mo, mapmapan kamat ijay position nga naabot mo. Amen. Last part. Makasano ikasam nga nabunga. Tapno, ti prayer mo kat, makayayo ken ni Lord.
Mark chapter 4, verse 20. Basa. And the seed that fell on good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Okay. Sino na jay ag-produce ti 30, 60, and 100 nga crops or fruit? Those who hear the word, amen, and receive it, and bring forth fruit in the King James. Amen. Receive it, tinaduma, accept it. Hallelujah. EJ Amplified, welcome it. So nag-meditate ka, you will welcome mo. So nga kasi, meditate, you are my righteousness. I receive. Jesus, you are my spirit, soul, and body. You are my righteousness. Righteousness of my spirit, righteousness of my mind, righteousness of my will and emotion, righteousness of my body, my flesh and bones. I accept. I believe. I pray. I-reveal mo na ito because I receive. I accept. Awan itinakisayan, ijay righteousness mo. Ada kanak. Amen. Nung mapanak ijay humility, you are my humility. You are humble and lowly in heart within me. Pakita mo kanak dito. I receive. Sikat kinapakumbabak. Agbunga ka kanak. Impart mo kaniyak na ito yung humility. Kunak-kunak ijay. Oh my Lord, you are my holiness. I receive. Iti meditation, welcome, receive. And then nagbunga na yan. That's number 3. So number 1, decide to know Him. Number 2, meditate. Number 3, welcome. Di kina Jesus na, han mo i-reject. You are my health. You are my medicine. Medicine of my bones. My whole body. Kasi timang i-accept. Amen. Ijay kang agbalin nga na bunga. Fruitful Christian. Hallelujah! Ijay da ka nga denggan ni Lord, norumwaren jay fruit. No apay nga haan na nga denggan kas pangarigan, dagi jay awanti kas jay na, wala tagis struggle da nga rod. Kasano nga denggan na jay prayer nga gis struggle. Kasano nga denggan na jay prayer nga agib-give up. Di ba tidanggan nga prayer kat jay believe that you receive it and it will be yours. Ngam na agis struggle, han adi nga makadanon kini Lord. Tati agdua-dua, ano ko mga ekspektaran nga da maawat na. Amen. Isu nga, may katlang ti doubt, no, mamamom, na ito'y gospel, kay Father, Son, the Holy Ghost within you. Amin so nga naturad ka. Nga gistan. Amen. So, nagiday ti aramidan niyo. Ikanyo ti time. Ang kayo gamin nga, nadi aggaganat,
At kaya tiyo, kami didit kayo na minsan. Kaya tiyo, nag-grow kayo. Process the growth. Siya sa gabasit. At least sa gabasit kayo sa diyawan. At least nga daily ti renewing in my life. Oray sa gabasit. Kat tinaganas pa dito'y, nagijay, i-meditate ko, dyan na amwak na ginadiyos si Diyos, mamisan ko ang mag-grasp at the time. Kat margrigatanak. Ito nagtugtugawak. Bigla nga, pumasok iti unag ko, the revelation. Mineditate ko, iti napalabas nga week. Kala din napan kami di kabaka, pada kagtugtugaw. Kat bigla na lang, nagdiri revelation ni Lord within me. Amon ba no, sino ak na talaga nagbabalikin ka kung kunana? Oh Lord, show me. Pakitam, I am miracle working God, the Spirit within you. I am God. Kung kunana ka, oh yes, Father. So I believe. Masikat yung mga ramit ti miracle nito'y. Amen. Not me. Amin nga mangyari nga miracle, aramid mo nga nagbabalay ka na. Oh yes. Kasjay. So nga nakaskasdaaw. Ken mayat. Nusurutan nyo na ito'y. Amen. So nga, ti prayer, kailangan na di peace, kailangan na ti joy, ang nagis struggle. So kailangan di fruit of Christ's life. Ti prayer, kailangan na humility. So kailangan di fruit of Christ's humility. Ti prayer, kailangan na ti faith. So kailangan di faith ni Jesus. Hallelujah. Ulit pa natin may produce the faith, the gospel ni Jesus. The believing lang ti bagim. So bilibam na the gospel, nga word of faith, kat alami di heart mo, kat di nalam nga word of faith, tag-produce the faith in your heart. So nga hang ka nga dumadakkel, ti pamati, nuhan mo nga maala dagay. So nga, I encourage you, follow this instruction. Take time. Amen?